Prince also sealed death penalty won some year when you are to share Adom Komusu into your mocha. Or NHGum life every abolishing taxi station. Mrashebejam for a share at the Nema Eguaquem ama death penalty womo a bandin womo a ye at the fio. Ya jo man for a jinchre at the farm. Oh, media my jinchre say. Adenti no mo yi afiri honomo na wasenka omomane eye honomo okay omo yi afiri ho a eno nso eye bi wo ha wonka ho na ye de nakwa akofra enso no ewese nka asem ne bo nipa kora na wasenka omo ye dai ekumo nipa kora so omo yi afiri ho de a odo omo nshi omo mala yenso so no kronfo ebekunye ne a yeso yenya na yeso yebekuni bi madno asi na je se ko ba ne se mra no o mfa mra ne nya adwuma o. Oh, and now I'll be a tutuo. Eja, Mammy Musa, Minister Baby near Tutuo Kun and come back now. Come on, Tanaho. And now a parliament a trebi baby near Tutuo near the born and come so better now. Come on, Tanaho. And the Obese and Kawan. Also, I windy, but a count dear and the born to me. And to a more family in Yajuma. I mean, come, also, I drink. Chamai, I drink and say, oh, Mrani de we are economy. It is somewhat may a win everywhere, but say Abia and Towada, and Pennyfobu babies and Towada. Sabia, the minister be on the fee and car over point you man and I could try the betia and I could try what wrong because Sambrano. And here there's somebody about any Nimuka, any Timon for Timbrana would be by any bediso. And the more Emmanuel was anti. Eku ba no ye na kotum na ya sade o manis kan sa hwe na eguso ni ekoye nim enye ne sa pepepe ebebo ye nyina ebi musu gidi se eba ne sa death penalty na ye fi obema crime akofom crime be kofom ade no wo kra no e wo soro na se obatia na obi atwese kan no otwa na yeriti no ne nam ho ne ebe kosoro na se obatia na ye de ebe kosoro ye free ho no ebe kosoro crime be kosoro okay yes because any ho kra no yenya pass law no kra na ho kra no amofo edwitwa omo yire no ti ene nam ho ye de omo ko jela ye omo ko da aban kukum na sen de si sunyan ya akọ ekunkum nipa bebre ya de ne kotum na no ba TV so ne ho fe kese se ekun ni bia se na busuafo ge na ekun anasa nipa na ekun na busuafo di areho hwe nipa na ya kese obu yodem ye sa de o manisika ye bre no ye tete tax na asa de akomo madi ati ase me mom de aba no ayi friend say law no ma hye no e beboa say wi ase nipa ekun na nimti ekun a ento wada ekun ba next time om kotena om be shemra papa onso me die me bonyo so ewo emra na me bonyo so ewo mra na wo ma hye se wo munyan no me de ka me kwa sa mra no ko mun san fa mra mra hye badwam eno nka beboa because wo mu yi free hon mo he eniema ekoso Ghana enye krofo kwa na ekum nipa ohun ade abachi bia wote se obi akum obi but e wo hon mo de obi kokum obi ka se mi so mi kokum ni bia ye bekume but eni hono se me kuna chi na ebechematum me kwa mesan ba abedam bekudu me de bekwa ye de bekwa kwatum du mesan abedu enti me ba abedi bone na bank ye kuni bidi a anka sa de na ma nke astu betwa enti me sere wo mu emra na wo mu san family now man for agenchire ewo trotro ni menso na medi mate ewo trotro mu se trotro no eye ma mate na passengers bomu kase awe